Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 3, versikulo 18. Anak ko, saan tayo kuma nga agayat babaan iti sao, wenno sarita laeng. Ipakita tayo kit di ti pudno a panagayat, babaan iti aramid. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Anak, itata kaayan-ayat mo ni Amay. Aglimpiw ka mat kuman. Nasingpat ni Amay. Iswasaan mo kumaaluklukwan. Tatang, nasingpatak matkat. Basta saandak nga as-asit gan, dagiti babae. Ay, unay kat daytan a panagrasrason mon. Ay, saan ka talaga mabagbagaan? Uray pupuutam to'y kunak. No saan ka nga agbalbalew, dumtang ti panawan, asinaan na kamat ni Amay. Ramidak ti amin, tapno saan nakasinaan ni Ami, tatang. Ay, agseryoso ka kumamattain. Apay, saan mo pala ang akap-kap na kan ni Amay? Kat no nasingpait, napintas, kay na maababae. Ay ayatak ni Ami, tatang. Isu ti kayat ko nga agbalinto nga asawak. Saan ka kumang agpatingga iti sao? Ipakitam iti aramid. Anya? Kaayan-ayat mo ni Gerald? Wan, apay ka di. Saan mo ka di nga ammo ababaero dayjay? Anya? Kasanong nga mo? Nabayag mat kitin dayjay adamag. Ngamtay ko nadan. No babaero te lalaki. Babaero day ta aging gat inggana. Anya? Sobra ka mat. Awan ka din ti karbangan na agbaliw? Ay kat, bareng ano nagbaliw, gayam. Agpaiso ka di tinadamag ko? Anya dayta nadamag mo? Babaero ka no? Nakadamagan mat iti dayta? Sanan anasken nga ibagak. Ibagam ko matipudno kanyak. Saan ka babaero? Dayta ti pudno. Pudno ka di nga ay ayatan nak. Ay ayatan ka. Iso asaan ka amamatpati ka dagiti mangmangnig mo nga ibagbaga dagiti chismo sa dita. Agtalag ka kanyak, Ami. Kinasao ko ni Gerald. Saan ka no apudno a babaero? Adda ka di mat lalaki ang mga klon iti kinababaero na? Paliiwak Amangan kayo no nagbalbaliwan. Bareng ano adda pa nagbaliw na? Ikaklatamat iti tsansa na nga agbalbaliw Sapay la kuma, gayam. Tasaan mo ang mapadasan ti kunkunada ang mapaay kan ayat. Agtalegak ka ni Gerald, Melba. Talaga nakapimpintas ka, Agnes. Kaano nakadingaklonen? Amangan mat no adan kaayan-ayat mo. Awan, kunak lang aruden. Iti day ta kinataer mo. Awan pa'y nobyam. Awan pa'y nga rod. Sika ano sungbatan na kon. Tapno adan nobyak. Ala, sungbatan ka. Ngam agkari ka asaan nakla ang alukwan. Ikarik, Agnes. Saan kanto alukwan? Ay unay kan, Gerald. Kayat mo kaday, taibagak ka ni Ame ti araramida. Ay da kayo matatang. Kaya't tso ka di amasaktan ni Ami. Nasaysaya atin amasaktan ita. Ngamjay lukluk laeng. Nay, pangasyo mo't atatang. Saan nyo nga ibagbagakin ni Ami? Sana bali, sina ako ni Agnes. Basta saan nyo nga ibagbagakin ni Ami, ti may papankin ni Agnes, ha? Siguradwam laeng asinaam day jay nga Agnes. Tano saan? Talagang ibagak ka ni Ame ti agpaysaw. Apay nga ita ka lang agpakita kanyak. Amumat nga da trabaho kami. Pasensyakan.
No saan ka akanayon ang mapasyar? Okay laang matkit di. Basta tinapatag, sana ko maaliplipatan. Kan ipaayan nak iti oras. Di ka madanagan. Adda akanayon ti oras ko ken ka. Sapay na kumata na pudno ka kanyak. Napudnuaken ka. Ay ayatin ka unay, Ami. Ay ayatan ka matunay, Gerald. Mabalin ka di nga awisin ka ngagpasyar, kalpasan ti trabaho. Una, day talaga yam. Sa dino, Itimol. Adalain kayat ko agatangin. Kalpasan na. Manganta iti restaurant. Saka itulod. okay nga rod. Sa dino ti pagkitaan ta inton madamdama. Sukunin kayo ti pagtrabahwam. Okay, orayan ka. Gusto ko man no inawis ko ni Ami nga imay dito yung mall. Adda ko makadwak nga agpagnapag na ita. Iti dayjay man na banda ti papanak. Barang adda ijay ti birbirokak nga style ti badong. Aglingad akatakos. Ni Gerald tinakita. Kat adda kaduan a babae. Kunakun kat. Babaero day ta a Gerald. Agpaiso ka di day nga ibagbagam, Melba? Ay na, nakita dagiti duwa ang matak, Ami. Ay, luklukwan na kaday a Gerald. Sinurot ko ida iti babae na. Kalpasan nga da ginatang da iti day a department store, simrak da iti restaurant. No kasta, babaero nga rod nga agpaiso ni Gerald. Saan pa'y ang nagbalbaliw, gayam? Anya ti rumbang aramidak gayam. Kat, isinamon Ngam, kayat ko pa'y akasarita ni Gerald gayam. Ala, makaamu ka. Angam sinaamon day a lalaki. Saan na kumamit nga i-break, Ami? Ay ayatin ka. No ay ayatan nak. Apay nga rod nga adda kadwa masabali a babae. Sorry. Sana na maulit. Bayam, sina ako ni Agnes. Basta di nakisinsina, ha? Gaputas si kati ay ayatek. No kasta, Agnes tinagan na. Wen, ngam si kati pudno nga ay ayatek. Iso please, sana ko mga ibibreak, ha? Sige, pakawanan ka. Ngam pangaasim ata sinaamon ni Agnes. Kan agbalbaliw ka kumamatan. Wen, ikarik, agbalbaliw akon. Anya? Pinakawan mo? Nagkarimat nga isina na ni Agnes. Kan agbalbaliw ka nun. Kat, namati ka, Mike. Ay ayatak ni Gerald, Melba. Diyak kayat ngagsina kami. Ay, jak amukan ka. Luklukwan na kalaang day a lalaki. Please, Melba. Maawatan na ko, ma. Sana bali, ta nagkarimat nga agbalbaliwan. Talaga anatangkan ti ulo man niya. Saan mo pa'y matgayam asininaan ni Agnes? Di na nga rod kaya ti makiwin na suwas kanyak, tatang. Saan arason day ta? Isardang maun ti panagkit-kita yaw. Ala, wanan tatang. Di kayo madanagan. Isong agsardeng kayon, amang sersermon kanyak. Amaw, sa umlaang day ta. Saan mau ama aramaid? Isinakon kunak lang arudan. Awan ka di ti aramida mitangal daw, Ami. Apay ka di, Gerald. Kaya't kong hag-date ta. Agpaiso? Sa dino? Mapandag pa siya. Kalpasan na. Manganta iti restaurant. Kayat ko launay, ah. Ala, agsagana ka nga rudan. Urahin ka. Okay, mabit lang nga rod. Makabannog matiyag pag napagna niya. Mabisinak paikit din. Sana bali ata naka-order tan. Urayan talangan ti order ta. Nagado ti tao.
Baglakid din ta, dapay bakante nagtugawan ta. Wan nga rod Gerald? Anya tir aramidam dito eh. Sino ti kadwam? Kadwak ti may isa kadagiti friend ko. Sika, asino ti kadwam? Ay, siyak ti girlfriend na. Girlfriend? Ang tagtagainap kan samat. Siyak ti girlfriend na niya. Anya ti kunam? Gerald, agpaiso ka dit ibagbaga daytoy a babae. Ami, sikati ay ayatek. San ka di ngayon bagakon ken ka? Sikati ay ayatek? Ayok. Anay ko. Pasensya ka, Agnes. Ngam ni Ami ti ay ayatek. Husto deta na panagsangsamit mo. Saan ka diya sikat ti pinilik? Sikat ti ay ayatek, Ami. Kaano ka dit ipanagbalbaliw mo, Gerald? Kunak man no kunam asinamon dayjay nga Agnes. Saan kami pa ngamin ang nakapagsarita itinasayaan? Ngam likliklikak met. Managkunak. Nasaysayat nga agsina talaangan. Saan na? Please, Ami. Sikat ti ay ayatek. Pangasim. Di naksinaan. Ikanak pa iti maudi agundaway. Ita, agsangit-sangit ka? Ay na, friend, binagbagaan ka idi. Idi pailaeng, binagaan kan, saan ka di? Diyak mo, Melba. Ngam ay ayatag ni Gerald. Diyak kamalan ang mapukaw ko. Tsaka mukan ka? No apay nga ipalpalubos mo nga al-alilawan na kaday dya a Gerald. Kuna namat ngamin nga ay ayatan nak. Naibaga na kumasan akon nga ay ayatan. Di so, makisina akon. Ti panagayat, saan lang agpatingga iti sao wenno sarita. Maipakita ti pudpud no a panagayat, babaan iti aramid. Siyak ti pinili na, Melba. Iso amak ko nakapudpud no nga ay ayatan nak. Makaamu ka, no saan mo akayat ti mabagbagaan. Nagpintas a talaga ni Rima. Diyak manen maliklikan ti masulisog. Amok ano armat, sungbatan naklakit di. Madlaw mata kursunada nak. Sana bale, tanapakawan nakmat ni Ami. Amok nga ay ayatan nakmat ni Ami. Ket di na maitured, ama po kawak itibiyag na. Anya ka diti ko nang naibagam kanya. Apay nga inawis nakamangan iti day ti a restaurant. Kuang amin. Manipod nakita ka. Saan ka na mapukaw dito'y panunod ko? Taapay kumaman. Panagkunak ket agayata kon kan ka. Anya? Sigurado ka kadi? Sigurado ak iti marikrik na, Rima. Agayata kon kan ka. Kwa. San ka di nga damat panagayak mo kanya? Wen, damo ka pa lang ang makita. At damat dan panagustok ka. Agyaman na, Rima. No at damat panaggustong kanya. Kumusta ngay, gayam? Awan ka di pa'y tinaamwam akalukwan nga aramidan manen, ti kayan ayat mo? Si kamot, Melba. Kaslaor orayam nga daramidan na akalukwan. Konsay naklaan kan ka. Panagkunak, nagbalbaliwan ni Gerald. Pag ko na amat. Kanayon nga da oras na kanyak. Kanayon kami arumwar. Kinapudno na. Inawis nakmanan arumwar kami inton bigat. Ada kano barbaro a restaurant apapanan mi. Kat sigurado kano amagustuak dagiti putahe ijay. Nasayaat nga rod, nupod no ang nagbalbaliwan, gayam. Wanya, magustuhan mo't lang dagiti putahe da? Wan Gerald, daytoy ton a restaurant ti kanayon tapapanan. Talaga ang naimas dagiti putahe da. Kunak tumat ang magustuhan.
Kat, kasano? Agawid ta ka din? Mabit lang ha. Agsiyarak diit. Urayanak dito. Okay, mapan ka nga rudan. Nabati na ti cellphone na. Anya nga talo kita ag ti cellphone na. No asino dagiti kachat na. Adaw mo awang. Kita ag no asino. Rema tinaka-phone mo. Sungbatak, ngam sa anak nga agsasaw. Urayak nga iso ti umo na nga agsaw. Hello, honey. Sa dinong kadikiayan mo. At ako mapangawisakan ka. Hello, hon. Apay asaan ka sa mong sumbat? Girlfriend na kakadi ni Gerald? Ha? Sino ka? Apay nga dagan ka ti cellphone ti boyfriend ko. Amom kadi, a girlfriend nakmat ni Gerald. Agpada taluklokwan na. Iso ano siyak ti sika? Saan ka ngagtaltalag ka ni Gerald? Gaputan na paglan a babaero. Jacket nagsinga ta, Ami. Mamin ano ka di nga ibagak as sikati ay ayatek. Nauma akon, Gerald. Kunak no agbalbaliw kan, ngam talagang awan pagbalbaliwam. Ay ayaten ka, Ami. Diyak ka bala na mapukaw ka. Saan apudpud no apanagayat dayta, Gerald? Nagulib ka. Napudno nga ay ayatanak. Ipakita mi ti aramid. Saan ka lang agpatinggay ti sao? No kayat mo, agkalay satan. Tapno mamati ka sikati ay ayatek. Sorry, Gerald. Ngam naawanan anam impinsan ti panagtalag ko kan ka. Uray ikasarnak. Amok alukwan naktulat ta. Ay na, kamaudyanan na. Nakapagpanunot kamatlaangan, gayam. Gaputapud no ti ko nam gayam. At ipanagayat. Saan nga agpatinggay iti sarita wano sa ulaan? No di kat makita iti aramid. Talagamat. Saan tayo ko mga agbalin abulsak maipapankan ayat? Agpaiso dahi tagayam. Kat, kumusta tirik namit ha? Maladingitan na maragsakan. Maladingitan. Gaputan na pukaw ko ni Gerald. Maragsakan akmat. Gaputan na aramid kun ti rumbang nga aramida. Pangasiw, tatang. Da kayo kumati makisarita kini Ami. Barang da kayo tidenggan na. Di nakiramraman iti kalukwam, Gerald. Rumbang laang tinaramid ni Amay. Gapaw, tasaan ka ang maikarikan kwa na? Tatang, nakasaganak amang ikasar kini Ami. Agsublilakit di kanyak. Pasensya kan. Ngam sa anak amapan makisarita ka ni Amay. Baybay amkit day, ang makabirok iti lalakay, ang mangayat kan kwa na, iti napudnaw. Tipudno nga ayat, nabuyugan iti respeto, panagpakumbaba, panangipatag, kan awan laok na akinagulib, wano kalukwan. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyang. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno ken biag.
Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay naganak, di kay agsao, wano agaramid kadagiti banag a mamataod, iti panagpungtot dagiti anak yu kada kayo. Padakkelin yu kit di ida, iti na Kristyanuan, apan nakadisiplina, kan pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyak. Papa, naimbag ta din magas kayo dito apartment mi. Tapay, Lando. Kasapulan mi unay ti kwarta, papa. Kunakit. Kwarta man ang tidawatan nyo. Awan lakit kwarta. Papa, Ayan ni Marisa. Adak ditoy, papa. Adar aramidak. Kada kamit lagayan dita. Ang mapayadi ka man lao masidag dito. Ay anak ko, ha? Wangamin, papa. Inlepas ko pa'y akinupin dagiti inakas ko itay alinabaak. sige Marisa. Isaganaam ni papa iti pangaldawan na. Amangan no di pa'y nangaldaw. Agsarsarita kami payla nga dua ditoy. Ngem sa balikit din ti isaw-sawang mo dita. Ha? No talaga mo lang nga danakim mo. Di sigaan tinangaramid, Lando. Ala, di yun pagungtan ni Manong Lando, papa. Siya kunti mahisagana iti pangaldawan nyo. Saadan? Nang restauran nakitayan. Binayada kung ti makabulan nga abang yun iti apartment. Agyaman kami, papa. Adto iti 5,000 para kan ka Marisa. Allowance mo na iti makabulan, ha? Thank you, papa. Adto'y matiparakin ka lang to. Sige, mapana ko na. Agyaman nak, papa. Sige! Ay, apay ngay. Sangaribo lang tintad na kanyak. Idinto ta sika. 5,000. Ay, ipadlaw na launay. Nga da paborito na. Marisa, ading ko. Adda ko maibagakan ka. Anya dayta, Manong? Agkurang ti kwartang intad ni papakanyak. At ano tintad na kan ka? Isu amabalin ka di. Ikanak iti 2,000. Ha? 1,000 lang ang tintad ni papakanyak. Saan nga umanay? Para iti project ko iti pagadalan. O sige, ikan ka iti 2,000, Manong. Agyaman nak, ading ko. Papa, agyaman ta sinong batam ti awag ko. Oh, apay, Marisa. Kuangamin, papa. Kurang tintad yu kanyak akwarta. Ngamin, dimawat kanyak ni Manong Lando iti 2,000. Ay, Kurang ka no ngamin tintad yu kan kwa na akwarta. nalabas na ita, Lando. Apay ngay. Sana siya tinangipagaan na iti dayta. Mabutang siguro Amangan ngamin no pagungtan nyo. Ala, nakasaritak to dayta, Lando. Diyak kaya tigasta ngay naramid na. Sige, papa. Kasarita yun to. Inton maminsan, Lando. Di mo ulitin tigas dyan ngay naramid mo, ah. Noan niya tintad ko itikabsat mo, di mo pakibibyangan. Kung amin, papa. Agkurang ti 1,000 nga interview. Nakurang, apay, di mo imbaga kanya ka. Apay, nakibiyangam lang ti alawan si kabsat mo, ah? Papa, amo yumat nga agkaadalan kami iti kabsat ko. Oh, Kat noan niya ti masapul na. Isumat lang kanyak. Iswarumbang kuma. Nga agpada kami iti allowance. dayta tiga po na. Nukastamat lang. Nasaysaya at ngagsardeng kan gagadal. Ituloy mo ton, into no mayatawan. Anya? Manggad ka, tapno mapadasam met. Nukasano ti riga ti agbirok iti kwarta.
Damagak man kada kayo, mama. Ti anya, anak. Ni kadi papa, tipudno nga amak. Ni, anya ka din day taas sa ludson mo. Ni Martin nga amayo ka ni Marisa, tipudpud no nga amayo. Madlaw ko ngamin, kat kagurguranak ni papa. Idi pa'y laubingak, mama. Lando, Ubingak pa'y lang. Ngamadlaw ko na pagpaborito ni papa, ni Marisa akapsat ko. Kanayon na madlaw ko dayta, mama. Gaputag kakapintas tibado, kan sapatos ni Marisa akapsat ko. Nasakit unay tinakam ko kan ni papa, mama. Iton sumaruno at dumawat kan kanilando. Di mo ikan, ha? Papa, Ibaga masyak ti dumawatan na. Mawatam. sige papa, maawatan kayo. Masaya. Kasano ngamin at dumawat kada kayo. Kat kasta kayo matkan kwa na, papa. Iso ang mabutang. Rumbang lang ang butang kanyak. Apay, isukit din, tinaturturay. Nagsasao kayo. Kaslasaan kayo nga agama, papa. Ay, amo pa yan. No, anya. Aqua. Awan. Lipatamon, tinaibaga, Marisa. Dalpasan ti graduation mo iti sekundarya, mama. Lando, anak. Katap no saan kayo unay amarigatan. Sumardangak pa'y lang nga agadal. Tamang sapulak iti mabalin ko apagtrabahuan. Anya, ngam apa yun? Sayang no sumardeng ka, anak. Di kay agdanag, mama. Ituloy ko to, no adaurnong ko. Anya? Mayat ti kasta. Tapno maipamaysayo ti panagadal ni Marisa akabsat ko. Saan ka nga agbabawi? Iti dayta na panunot mo, anak. Nakapagdesisyon akon, mama. Sige, adakan ka, Lando. Numaminsan, kayat ko pa'y nga ginadayo kayong nga agama. Tapno jak makitkita ti mapaspasama kada kayo. Masapul nga ituloy mo ti panagadal mo, Lando. Kasano ko ma, Adela? Amok anasayaat kan nagagat ka a tao. Kang runaan ti amin, naanos ka. Iso akayat ka nga i-rekomenda ka dagi tinagan na kanya. Adela? Agaw-awat dagi tinagan na ko iti working student, nga agpaay kadakwada iti sentro ti syudad. No, interesado ka. Interesado ka talaga, Adela. O sige, kadwaan ka nga rod. Mayat ijay, tamabalin mo tagtrabaho kan agadal. Stay in ka pa'y. Ha? Ay, mayat nga rod ano kasta? Angam, nakababain samot kadagiti naganak mo. Sigamat. Tapno ammom, ado tinagtrabaho ijay ang nakalpas iti panagadal na. Saan laang asika, Lando? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kamaw dyanan na, nakapasaak mo't laangan, papa. May sa akon anaan-anay a nurse. Ay na, thank you, Lord. Ang yaman akta din nakpinaay, anak ko. Ay na, sikat-ikatanukan nga anak para kanyak. Una yun day taapan ng patiray ukyo kanya, papa. Para iti panagbaligim, agpaparti tayo dito balay, anak ko. Agyaman na, papa. Itad kumutunti ko siya regalokin ka para iti panagbalin mo amay san anas. Talaga, papa? Thank you. Adakon, papa!
Anya ka diti mapaspasamak ita ditoy. Ala. Ah. Tarimaan nyo lang ta namin dita. Wan? Dinalyaw naklang ni Papa. Kat pulos at saan ang nagtimtimak. Ay, una yung tikastoy. Itala ang agawid ak. Ngam di nakpay lapansinan. Lando, anak! Ay, nasaya at tanda kan anak ko. Kailiw kan. Apay nga itakala ang anagawid. Naimbag kayo pa'y mama. Takailiw dak. Ngam ni Papa. Saan? Baybayaman ni papam anak. Aklo mo na talaga akas jay na. Di mo ikaskaso ti amam. Saan kat nga iso ti gapuna? Tapno di ka agawid dito'y balay. Kaya't mo amaamuan. Luapay nga dayo tirik na ka, Lando. Papa? Gapo tadakal ti atap ko. Asaan ka apudpud no nga anak. Anya? Iso di nakpapabasol. No nilang marisa ti bigbig nga anak, ha? Saan, Papa? Saan napod no dayta? Nawaya ka pumanaw dito'y balay, no kayat mo. Ha! Awan bibiyang ko dita. Kumusta ti panagawid mo iti lugar yon, Lando? Adela, Agayan ayat tamatan. Kayat ko, itugot nakto inton sumaruno a panagpasyar mo ijay. Mabalin? kwa, Adela. Pasensya ka na. Jakon agawid iti lugar mi. Dito yakon syudad nga agsapol iti pangdak. Anya? Siyak ti makapanaknak. Abukod mo nga anak ni Lando, Martin. Anya ka di pa'y ti masapol mo, apanaknakan iti dayta. Di nakalilawin na do. Amo! Tisigod ang nubium idi ti ama ni Lando. Anya? Saan apod no dayta? Anak mo ni Lando! Ti pagsakitan tinagam ko. Ti saan, apanangamin ti asawa kiti puno kanya pare. Ani Lando? Ket talaga abunga ti panakailaw anda ide. Iti sigod anobyo na. Pare Martin, panagkunakit na rigat. No atap lang ti pagbasbasaram. Aniya? Tanong masulbar ti pare kotse pare. Apa ino padasan nyo ti agpadiin eh? Un pare. Mga tigas ta. Tap namat na kayo. Noan niya talaga. Tipod no. Mama, adda kamin. Kadwak ti asawa ka. Naimbag nga orasyon, mama. Kastamot kada kayo, anak ko. Agyaman na, tanalagip yu tinagawid ito balay. Ala, umay kayo, sumrag kayo. Ala, agtugaw kayo. Agyaman kami, Mama. Agyaman kami, mama. Nabayag na kayo asap sa pulan. Ngamjak masarakan ti ayan niyo. Impagarup ko lakit din no kinagura dakmatan. Saan ko ang maaramid kada kayo dayta, Mama? Ipatpatag kayo unay, Mama. Pakawanam kumati amam, Lando. Taura ikaskasano. Iso ti amam. Agpakpakaasi akan ka. Iti kasta, maurnos yu ti amin. Adela, kaslang amin narigat ko ang maaramid dayta. Adu arigrigat ko, gapo iti nararamid na kanyak. Nagsakripisyo ak. Lipatam kumanday ta. Tinaskan ita. Maurnos ti amin kada kayo. Anak mo man, wano saan,
Nasken asipupuso ti panangipatag mo. Tainton dumtang ti panagkapsot mo. Talyawon na kanto, kat supapakan na ka, iti kinaimbag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.